Hei tā te tāhuhu rangapū o te puni kōkiri e heke iho nei a Michelle Hippolyte. Kua tino ako ia I roto I ngā tau ōna e tāhuhu rangapū ana I etahi rautaki a pai hei whakapakari I o tātou whānau. Kia hatia hei tāna he nui tonu ngā mahi kei mui te arawaro o te puni kōkiri I noho tahi rāua ko Irena Smith ki te kōrero. I nei rā whakamutunga ōna I te toi hautanga o te manatū a whakawhanake Māori. He tūranga mana nui I wainga I te iwi Māori. Engari hei tā Michelle Hippolyte, ko te tino uaratanga ka kitea I roto I ngā kaupapa I kōkiri hiai e tana puni. Kāinga ora, what started in the whenua work, what is continuing with whānau ora. There's quite a few things that where we are really reaching into communities, but it can get overshadowed by everything else that's going on. Ono me te haurua tau ia e hau tuana I te waka nei, ko tētahi o ana whainga nui, kia marama ke ai ngā whānau hapu iwi, hea te mahi a tana tari, me pēhea hoki te whiwhi āwhina I a rātou. Try and make sure that what we're doing is as transparent as it can be. Not coming through the side doors, coming through the front door, being as open and clear about what you want to do. And I'm hopeful that Māoridom has seen more of that, even if they haven't been recipients of it. Hei tāna ko ngā kaupapa whenua whānau whare hoki, ngā tino aronga a te puni kōkiri, engari mā te aha I ngā kaimahi kei ngā rohe putanua e tutuki ai ngā hiahia. There has been an increase in the number of people that work at Te Puni Kōkiri during my time. I'm quite proud of that because it's, one thing to demand all the work, it's another to have enough people to actually do our work well, to, have good probity and make sure that who we're working with and what they're doing is followed through. Nō reira hea ana kōrero aki ki te kai whakahaere hou. I think there's some strategic choices yet again for a new CE to make about where they want to put the effort of the agencies. Because the ultimate goal is to have a high-performing public sector that understands the treaty partner, that can figure out how it relates to the business of their agencies. Kei te haere a Hippolyte ki te papa a tawhai mahi ai. Hei tērā wiki ka pānuitia te tāhuhu rangapū hou mō te puni kōkiri. Irena Smith, te karere.